vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o 3. uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o 6. i 9. uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.